Na más o menos 100 security guard, 40 de estos y aparece este día na opisina del Department of Labor and Employment. Mayoría di ilang magagwardya na watershed, tatrabaha bajo na Zamboanga City Water District. Asegun kon Eduardo Alfaro, uno del magagwardya alin na watershed, yatraka sila na dole para flanta formal reklamo kontra kon el Golden Buddha Security Agency. Segun kon magareklamante, taviola el dila agency kon el cosa sa stipula na kontrata. Pura que hindi propio el dalida de sweldo kanila, hindi también según se recibe otro beneficio como el 13-month pay y double pay. Por causa el agency, el Golden Buddha Security Agency, ma'am, hindi kasi klaro naman el pagada damo kada kuan. El cosa na kontrata hindi sila tamang tatsigi. Din palta el mga pagada kada minsan namon el 13 months hindi tadali. 31 tendo tatrabaho kami hindi tapaga. Kaya pa mga cosa mga kuan ala na kontrata tatsigi. Hindi sila ma'am tadali sila ka naman piho lang. Piho lang, di prinsipyo trabaho kami, piho lang. Puera na magagwardya alin na watershed, yase también subi al su reklamo na dole si Rene Dumdum antes guardia na Zamboanga City Water District Main Office. Semejantes con magareklamante, tase también el reklamo kontra na Golden Buddha Security Agency. Ele yaman file reklamo por el illegal dismissal pati acerca al cobrado del posting fee, valor de 2,000 pesos. File kanila illegal dismissal, pati kaya kami posting fee, takita sila ka ng 2,000. Abla sila posting fee, si Noy ka duty, automatic kaya ka diretso post. Noy ka niara sir kay mes, Noy duty. Namin saya, file illegal dismissal, problema kita man na lang bira-bira. Kapag kita magtrabaho, abla kinadol, espera pa daw 6 months antes daw one file. Hindi si pwede, kaya kita pamilya. Ya lleva también según sila este reclamo na atensyon del Zamboanga City Water District, esperando sila aura con el contestación del Golden Buddha Security Agency acerca de la reclamo. Ya procura también el news team sa kailaw del oficial encargado del DOLE acerca con el caso. No hay que darle entrevista al OIC del DOLE pendiente el proceso del reclamo. Crystal Almonía, Dateline Zamboanga.